खुरुमजरी ISTV की पाव मियंग ताबिरी पुनमकपु तरामना ओक्सरी हौजिक फाबुगी मरुवेबा पावदा प्रजा सिंह की अपांबा मिहु सिंह नौना खंदुना मियामना याबा ILP बिल सेंबा तंगाई फद्रे हाइना एडवोकेट खाइदे मनीना फोंदोरक्ले अमसुंग ILP की इहो कंसिलपदगी चटखिबा तांग निपानगी नुंगतिल पुंग मरीदगी इम्फाल वेस्ट अमदी इम्फाल ईस्ट ता थमलकिबा कर्फ्यू अहोंबा लैद्री पाव संदोन पिजरी इनर लाइन परमिट सिस्टम की मतंग दा असौब इरांग अमल लादबा असि ऑल पॉलिटिकल पार्टी के मिहु सिंह अमदी इंटेलेक्चुअल सर्कल के मियोय सिंह की मोट लौदुना जेसी ILPS कांबू यावना यानकिबा वाफम सिंह अदुगी ओना तैनबदा सरकार की ओइबा बिल अमा पुथोरकपदगिनी हाइना एडवोकेट खाइदे मनीना ISTV न्यूज का उनबदा फोंदोरकपे मान मखा तारदुना हौजिकसु अनौबा बिल अमा सेमनबा होनरबसु सरकार असिदा अकीबा अमा लैरिबा असिना प्रजा सिंह की अपांबा दु फंगबा ngamloi प्रजा सिंह की अपांबा फंगनबगी दमक लैरिबा MLA सिंह फम थादोक्तुना प्रेसिडेंट रूल मतम खरा लेहलबा मतुंगदा प्रजा सिंह की अपांबा मिहु सिंह खलगा अमुकना मियामना याबा ILP के बिल अमा सेम तंगाई फद्रे अनौबा मिहुत खनबदा प्रजा सिंह ना हानिगी मतगुम मवंग मरिल तादबा मियोय खलबदी हानदिगी करिसु अहोम लैरोय हाइना फोंदोरक्ले सेंट्रल गवर्नमेंट ने यारकपा अमसुंग यारक्तबा हाइबदो मदु तोनाना थमगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने यागेरा यारोयरा गवर्नमेंट असिना मागी विल पावर मागी पॉलिटिकल विल अमग लोइना मछि तौतगा यादे हाइरबदी थबक से पांगथोपा ngamya अदि करमाइना लो सेंगने हाइबदो आराइबा थबक मेयाबा गवर्नमेंट ने तौनिंगबा हाइबसे गवर्नमेंट की लीडरशिप से मसी की मागी वाखलोन से मसी प्रजा मियामना खंबा म चंगे लोनमक से सरकार सुकर सु रिजाइन तौरेगा मते कर प्रेसिडेंट रूल लेगा नौना इलेक्शन तौरेगा प्रजा की निहुल खंबा अदुगा मतिक मगुन लेबा खंग हैरबा मिय कयामा थगलगा नौना खनद्रदि याररोया गवर्नमेंट की विल पावर गवर्नमेंट की विजडम असी यामना कलनबा यामना थौना फना थौ फंगथोपा म चंगी अदुना तरगति मसी यारोय मणिपुर इनर लाइन परमिट सिस्टम सन्ना हल्लो हाइना जॉइंट कमिटी ऑन इनर लाइन परमिट सिस्टम मणिपुर ना महिरोय यावना मियाम गलोयना चंखिलकिबा खोंजंगदा चटकिबा तांग निपानदा पुलिस ना रबर बुलेट कापदा महिरोय सापम रॉबिन हुड लैखिदबा अमदी महिरोय कया असोक अपन नंखिबा निमित अदुगी नोंथिल पुंग मरी दगी इम्फाल वेस्ट अमदी इम्फाल ईस्ट की मफम सिंगदा मतम कक्तबा कर्फ्यू सरकारना थमलकिबा अदु ngasisu अहोंबा लैत्रे कर्फ्यू असना मरम ओदुना महौसा के पुंसिदा साउन अकाइबा पीरी मतम कक्तबा कर्फ्यू थमजिनखिबा असना मरम ओदुना नोंगमदा संगदबा याद्रबा साननबा पोलम सिंह फंगदबगी अवाबा मायोकनबा हौरकले अवरमदा मतम कक्तबा कर्फ्यू लरबसु इनर लाइन परमिट सिस्टम चना हनगदबनी हाइना तोंगान तोंगान बा मफम कयादा अयुक नुंगतिल अमदी नुमिदांगी मतमदा खोंजंग संगसिन बलेप्त्री ngaraang numidang su इम्फाल की मफम खरद मियामना मैरागी रैली चटपगा लोइनना लंबीदा थोरक्तुना मणिपुर इनर लाइन परमिट सिस्टम चना हनगदबनी हाइना खोलाव कया लाउखी पुलिस न मियाम अदु कंट्रोल तौननबा अकनबा थबक लौकटकी कर्फ्यू मनुंगदा वाकट खोंजंग संगसिन मफम कया पुलिस न थुगाइखी लंफेल सना कैथेल की लमलोंग मरी फांगबदा मियामना लंबी थिंगबगी खोंजंग संगसिन की चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी अमदे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की इफिजी मई थाकी मैरोय हाटपा पुलिस दंदी पियो मणिपुर इनर लाइन परमिट सिस्टम सन हल्लु हाइबो खोलाव कया लाउखी इसम जमना मयुमदगी स्कूल कागी बस छात्र सिरबसि फावबदा अखोय MLA ना पामम तिंगक्तबा तमिन्ना मचिन मेंशन मना पांगदो लैबसे अखोय सोम माइगैसी ओइना क्लब की मैना पाइबि खुदिमना पेंजदे नाकल अमरमदा थांगमैबन ख्वाई लंफेल वुमेन्स यूनाइटेड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लंफेल सिंधुना मैरा पाइबि सिंगलोइना वाकत मिफम चथकी लंगथबा लेब अवांग लेकाइदसु मियामना मयाई लंबी थेंगदुना खोंजंग संगसिन के महिरोय हाटपा यानिंगदे मणिपुर इनर लाइन परमिट सिस्टम चना हनगदबनी हाइना दाबी तौकी उम्बगी येलौमी अखोय हजि लाइरिबा मैतै सिंजे त्रिपुरा दा मांगी त्रिपुरी मांगी बगुमना मणिपुर दा जु मैतै मांगी दबगी सिंगनबा कया लैबा सि अखोयना थमोयदा सिंगनबा फावरकपदगी ngasi ILP चना हलु आइना लौजब
Mahiro Emma like the Manipur government curfew imposed Tokiba, Nasiga Tana Numit, whom Sure, Hariba Numit, whom Sibokiman, the Toan pumping the I have a curfew, Tamliba curfew, defy Torga, Toan pumping the Muikiana, Toan pumping the Conjunction Junctionary, Masiki Mata, the government came back to Toan security forces, some of the Toan paramilitary forces in the zoo, Mapam the deployed Dona the Todoxing Totanaba, Yamakana Honori. Kema person NG Sanjuegalona, Baudam Zariba, Noreningum, ISTV News. Handak Changsi Lakliba Miam gi Khongjang asida police na sathariba thawong asi ka henba lisatni haina Manipur gi Miam yauna assembly gi house da faba phongdong nari ngai sarek asida ngarang numidang Khurai lamlong da ILP gi Khongjang sangsin mamioi ani police na phubudagi ka hena soktuna Zenim Stalaika nakre makoi sing adudi Maibam Arun Sahi Kuntraga taret apokwa Boro Khurai Ningthobung amadi Sanjanbam Tamo Sahi Kuntraga humdoi apokwa Laikhidraba Nanda Babu Kongpal Singang Bam Lekai digini solaba makoi ani na phongdorpada Khurai lamlong bazada police na pharaba matungda makoina nongmai batna subaga loina phurakibani haina phongdorakle police na rubber bullet kapada Mahiroi Robin Hood hatkiba amasung Mahiroi kaya asok apan nangan kiba thawongbu tongan malup kaya na awaba phongdorakle maralaiba police personnel sing charak pigadabani haina dabi tobaga loina Manipur inner land permit system chana hangadabani haina Ireipak ina chanura loina silon apunba Manipur kanba imalup amkil amadi Communist Party of India Marxist na thador pocherol amana khangalakle Lising masama par Manipur dagi hauna isu oiduna lakraba ILP ge wafam asi matamadu da pankiba sarkar adu dagi hauna wafam asibu miraiduna lakiba dagi nungai taba thawdo wathok sing matang thoropani haina social scientist danabi lashamna ISTV news ka unabada phongdorakle mahar makha tarduna sarkar asna leiba ngakpa haibasi paja singi ayabada leiba ngaktuna policy siamu haibani masigi ona taina bada leiba sarkar oibadagi ngasigi sarkar asi paja singna thajaba ngamdri punamak asina maram oraga pamdaba thodok sing thorakpani haina phongdorakle Maruina Zi Mian Pamsi, Udotaba, Adulena Nova, Bilamusemba, Adu Yelumi, Satam Napa, Yelumi Satam Napa, Bejiama, Tambay, 1950 again, high sea, what is Hanada, Magi, technically, we problem like do Asamisu, Man Higlip, Mian, Lepudu, Togonate, we Mian Pamba, Bill Putopatai. Madu center na yaba da badu state na ugi darkar leite miyang pa madu tawado ni duga yarakta ka di ngasi yusi state ta tainabi mota center da ju tainaba mathau taina khali maram di pi khabada mjida masing hen ya pe miyam jinsi thingbugi di mathau yam taina khali Handak ILP ge Khongjang sangsin bada Mahiroi Sapam Robin Hood Kaubanaha ama laikidaba thodok asi laibak thibani mahakpo hatpada senari ba police personnel yauna district asi ge mari lenaba police officer sing sabsaba charak pigedabani haina ka samthong kendrada miyam ge thabak tawribani haiba Maibam Joy Keson ngarang paumi singa unabada phongdokre Hojik yauriba madu kapiba east madu kapiba SP adi OC madu yaba sipoi terminate to immediately dismiss to no suspended Immediately dismiss to mas lebak mayang isuni aduna masi dismiss to view Democracy ki wahan tok leitraba miyam ge dabi ILP pi bang ngamdraba amasung dabi asi tanba lakpa samlaba uniform setpa Mahiroi singda khut thaduna Mahiroi Sapam Robin Hood po miha thina hat ki bathong asi Imphal West District Council CPI na condemn tobugal wenena imung manugi awabati sarup yari hairi jaru asina makha tana Manipur Assembly da Cultural University gi thabak haudringai da amukana putokuna bill pass tawi aduga ILP ge wafam di amukana putokuna khanadriba karigino haujik dariba sarkar asi matam amagi Iran gi Aya Tola community dictator gi lenga ka sab manare maramasna democracy bu awang ba thak ta pukana ba district council na dabi torokle amaramda all Manipur Muslim student organization na su Mahiroi sing assembly tamna thomjin bada thingna ba honarak bada Mahiroi ama sian ke ba thawong adubu condemn torokle loina na yelom sing kanna ba sangsil pa khongjang da organization na sna mapung phana sagot kani hairi loina na salai apun manupi lamjing lupna su ima sing na ILP gi matang da sangsil ki ba khongjang gi matang da speaker lokesor bo amutang unanaba speaker gi mayum da chatpada lokesor masa leina leite haiduna mangol gi sata lon sinduna ima singbu thawoidaba thawongbu condemn tawbagal wenana Mahiroi amabu sian kiba thawongbu condemn torakle
Senior Director Gil Amadi ISTV na Sinduna Pangtokodariba ISVS Manipuri Short Fiction Film Festival ki saruk ama oina short film puthokliba Director Lokananda Khetrimayum ki Nawa Aikoibu Amadi Birendra Salam ki ma lehanganu hairiba film asi utkani hairiba film sing asi ISTV sangai channel da numida pung 3 da utkani ISTV Plus da numida pung 3 makai amadi ISTV 2 da numida pung 8 da sandokani repeat telecast oina mathang numit ki ISTV sangai da ayuk ki pung 8 ISTV Plus da ayuk ki pung 13 amadi ISTV 2 da ayuk ki pung 9 da miyam uba phangbigani hayone nangi kari nungai to lege malen gano Solar energy da based taba micro spices processing unit ama Navab ki SDC Rural Innovation Fund ki makha da Tamalong district ki Nungba block ki manung sanba Balong Dai village da hangdokrai thoram adu da Tamalong district ki DC M Luikam Navab Manipur regional office ke GM AC Sri Bastaba Kau ki assistant professor NZ Jaikumar yauna madile na bamiyoy kana sarup yaki mafam masida micro spices processing unit ama hangdokpa asina lamdam adong ge miyam da kudong saba kaya pidagani haina wangang ki basingna phangdok na ki loshilakpada maruweba paw amukana Baza Singi Apamba Mihusing Nauna Kanduna Miyam na Yaba ILP bill Siem Tangai Fadre Haina Advocate Kaide Manina Fondolakli Amasung ILP gi Iho Council Lapodegi Chatkibatang Nipangi Nungtilpung Mari Dagi Imphal West Amadi Imphal East ta Thamlakiba Curfew Ahongba Laitri Miyang Tabiriba Punamapu Amukahana Kurumjari